بله تماشاوان جا ایرو هارک ایرو بگمان هشت ماهو 4 روز در باز بن بسر انجام دادن حال بجاردن پارلمانی عراق حتی بگا به حکومت نهات یا پیکینان بگمان روز بروز پروسس سیاسی عراق تونتر دجوارتر دبا الندو هیوین چاره سریه که بدنراتی نینه تایبتی پشتی دژ کاربردانا همو پارلمانتارین راوتا صدر دنا با پارلمان عراق دا صدر تماشاوان جا هنجی دشوپین پشتی پروسس سیاسی عراق یکیش کاراکترین دیارین عراق بو که همو دمه لغرب و حسكري جاده عراقي ازرانديه تهديد جي شام مهدي هبو دمام 2005 شركه دجوار امريكا كير ليش بروجه كده ما كم اك بروسيسين دن هاتن قالوا دي تشارتوبي بانك بهارتن دراماتيكي دا كل بغداد وددن راج دي برف كيفه دي تشيد دي تشيد دمان دمدا بيفاجا بيكينانا حكومه دي برف كيفه جيد تشارتوبي هاف بندي ماني بحسابي كده كان كيا تيمور برلمانتاري عراقي لدوی که دیگر ما که چیایی دمات باش بم هدی روش عراقی بی اوایه و که هر کسی که دشوپینه بدید ناته بغیاب مقتضا صدر چارچوبه هفبندی گلو دیا سرکفتی بید جه چواد که پیکینانا حکومت گوتو بیش دیگر آلیندن افدم تباش و دم امی بینرت کانال خوشتبی کانال کردستان 24 خوش بن براستی زور زحمته بو اطار تنسيقي و هزولانت ها پیماند قال شين حكومته كي بيك بينم بي بجداريا و رضامنديا تيار صدري جبر سنگاوات شارعي دا و ديسا كاريگريا سر شارعي موارا هر حکومت که بیت پکینان جب دیا دوم کرد بید بلکی سه چهار هی وزاتر نکشید و جارکادی دیمای پید جبر هند عراق ابرو برف آقاره که ندیار برف پیشواته که ندیار یاد چید و پراستی او مصالحات تبکارینا کو عملیات سیاسی یا توشی انسداد که بوی یا جه خدا و باشترین محلل جه نزانن پشتی موایی که دی کاد عراق برفکی و چی بریار چه بن هفکاری و هماهنگی ها لیانا دی بچه شوی بید دیسا تحالفات دی بچه شوی بن پشتی وکشانا صدر عملیات سیاسی و پشکش کردن استقلاش لانا هفته سه اندام پرلمانت بیبه بله كاكشاي محمد حلبوسي سروكي برلماني جود كو صدر خواكرا قرباني جبركو بيفاجو باش بلازو بس بريبا بتشيد ليه قالوا بديت ناتا كنتو برلمانتاري چند مهتو لبغداد تعاملت قال واقعيت كي يعني بيكانا صدر بتشيت مال ريني تخاري دي بدير وبري خب كتا مشهدي دي ماني بروسيسا سياسي كادي بركي بتشيت بديت ناتا الترناتيف هاولدان صدر اشتي في كدي چبن موارنا طيبات هكا حكمت كادا بكينان اف كستنا هالبجاردن بو وزارت و دامودزگاه حكمت خدان رابرده که باش نبن پاکو خواهن نبن صادر دکزه سرهنده کت موارا ده پناه بو شارعی بعد بو شقامی بعد بو خوبشاندان جماوری کت و ده هول داد او حکمتا جارکادی استقلالی پیشکش کرد بالضغط جماوری اجبار هنده از جارکادی تگزه سرد کم هیچ حکمتک بی صدر زحمتا یا سرکفتی بید کارو کرده خودا صدر بریارا دای پشتی کو به امید بوی کو بشید حکمتا اغلبیه وطنی پیک بینید و نچار الگاوه حکمت کادی حکمت کاد توافقی پیک بینا کو جدر وی او ارادوی با ویدیا سپین العراقه
جبرند تصور من زور زحمته حكومتك يعني بريارة صدر تزاني يعني دمك زور صدر قال إطار تنسيقي وكيود بيجني شارچو بها بندي دقوتو بيجان دابو در انجام نگشنا تو ركبنا كبجي نشان هندي دبا كفعل نبا مالا شعيان ده افريكا كي قالك دجوار هيا قالك جرا اف افريكا همو درگان دگرا يعني برو واجيا بيك هاتين دنا بونو منا كرد كان لهبدو دور بن هيد درگي گوتو بيجان وكيري هبدو دبينن قالك جرا خالن هبجي انا دنا بسنيان ده لا اود ديار بو دنا با مالا شعيان ده هيچ خالك هبشتينا بفي در انجام بفي اوايبو كواتا تنابيني ابدر انجام هندي كفعلا صدر نكاري هفركي ديال دجبري خويا تقليديه عراقي نوري مالكي دنابا مالا شعان دا بك ايدي لهم برويش كستن راجهان ايدي صاحب ويتشو ذكر نخير اسبي شوي نابينم اخوان جرزي علي از بينم صدر باريك شيرين تشاوري بيشكي واكري بلا باريد نافذه جحراويه جحرا نافذه در فتا داو حکومت پیک بینن لی ریکا وابو پیکینو حکومت یا پری مینو لغمه تصورا من اکاوی پاری بخون پاری که جحراویه و دی پیمرن صادر بیت صادی بریارانه داوید فنگاوه ناوید بیت زورا دراسات کری بیت و بحنکاب شارزایی بریاره داوید بشت کرم که و من در فدا گو چه روزا حکومت پیک بینه کنشیان من 15 روزا در فدا اف اندام پارلمانت سر بخو اوج نشیان پیک بینن اول مخول ناف پارلمانی جوکیشا دکرم کنک ریک که بنی ورن حکومت پیک بینن حکومت بی صادر تصورنا دوباره سیبارت بجم زور دگمانه بشیت رولی خوب بینید و بشیت او 4 سالت مایک و به حکومت بده سر تصورم هرچند هیوه اوتا کاکچه اوتا تو بیج راش بی اوایه زور چافدرین رابشه جی بحثین دیدکن جبر کو صدر کساتی که به باندورا دشارعی داد کار شارعی پازری نتیجه بحث کرد که اوتا دبی چارچوبی دا گلو هکر حکومت جی بی اوای بهتر پیکین هان وراوشة عراقي راوشة كتابي هذا توزاني دي قالك راستان دا كواتا بيش روجا بروسيسا سياسي وإدارة كرنا في ولاتي برف كيف جيد؟ والله هند هولت نفخوي ويد دولة الذهب شكو طيبتها في أمت في هيدا أبد بجنة عطلة تشريعي حتى نهي حاف دبنا ججن يعني تقريبا بو مواد سيسي وبنش روجدي درفات ذهبيت هولا الدبلوماسي بين الدون بلكي صار أوستي إقليمية أردن أو دولة كنداف هولا كراببن بوند مبادرة كي بيشكل كان أو مبادرة ببيتاجي رزامنديا زور بزور لاينا وحكمة دقيقة بيجينون أجرنا بيت حل كرنا برلماني كواب خو حلكت واقداريا بين راجع برلمان لازم دو سرسي اندامت خو او بريار حل كرنا خوب داد كاس نجت حل بكات بتني تشي بيت ملكتشي فشارة شقامي ببيت بريار بدات اگرنا كاس نجت برلماني حل بكات اگر هاتو اف هنگاوا اقليمي سر نگرد دورينا وي حالتي برلمان خو حل بكات افلان دي سياسي ضمن واجبت اطار تنسيقي بشتي بينكو دقمنا افشين زحمتها استمع حكومة بيك بينن او جبريارا وكيشفانا نيناريت خوب دان انجمن نيناريت عراقي وي وقتي دي نشار بين هل بجار نكادي يا بيش وقت بتكرن العراقي ولی کاچای تبحث پارلمانی که توزانی جی که دبان هل بجاردن توازن زد نبا پارلمانی عراق دا گوارت بو لبدرکتنا پارلمانتارین راوتا صدر دیاب توازنه برانگی کی دیش قاست کواتا لشونا پارلمانتارین راوتا صدر گلو کو بدهان پارلمانتارن توزانی پیتری هفتیانه کی دیدشینا وانگی و دی توازن زد نبا پارلمانی دا چالید والله التوازن دقال كيف قورين يعني أبت شوا حفتر سي كرسي كا شازده دبو أبت صار بخوتشن ويضيف واجدا فتح دي 16 كرسي كا بدز بينيت وهندش دي أو بيتا أغلبية نفسي عاده يعني حتى دي جماعة مالكي جبت كرسي تو بترلين ومشهد هم شوية قشتي ديتا قورين أو توازنات دهنا قورين أبش ده بيجن سيبرت خل سر هر هولت دستشان كنا سر كمارج ده هبن و سر وزيرانجه
تصور من قانون واضحة يعني أبت حفتي سي عندهم برلمان تصادر وقت قوت کشن پارلمانی و قوت کش و بریارج يعني دخوازيات ورزمنديات والجرتن أبد بجنا الخاسر الأكبر أكبر الأصوات أودي أنا أكثر الأصوات أودي نشينوا و تينا دبشكرن تقريبا سيزا 14 ليستا بس يا بدري هميا فتح دبات مستقل بشتينجي فتح ولی دی مشهد عراقی في آوایم بزامین گلو روزین به دی راو چابید رئیس چای تیمور پارلمانتار عراقی لدهوکی میوانه مبو که چای گلی سپاس روزه که خوش زور سپاس